ariko sha babazungu bahora hano bagiye he? Ariko nawe urakabye ubusa amakuru ya coronavirus ntayizi nawe wirirwa ngo wirirwa wumva amakuru ubusa wumva yahe? Numva amakuru y'imipira. Hari ayandi aba kuri radio sa? Amakuru y'imipira se gusa kandi imipira ikibaho wumva iki koko? Kandi burya baravuga icyambere n'amakuru. Gusora urukundo ubundi nge mbifata nk'uburwayi se katari n'uburwayi gusa ni n'icyorezo. Gusa abantu benshi nkamwe mujye mwemera ko ari icyorezo. Sinzi niba muri injiri cyangwa muri imumi. Sinzi ko mutubona ibimenyetso by'icyorezo. Harimo nk'ibimenyetso uri kugaragaza nko kwigunga, harimo gufata imyanzuro igayitse, nko kwiyahura no kwibabaza no kutabura y'ubwonko benshi bita kurwara indege. Ariko ubundi kuri wowe urukundo ufata nk'iki? Ubundi abenshi barufata nk'Imana, ariko kuri wese ko mbibona, kuri we mbifata nk'ibyago. Gusa ndi wowe, uwo mutima w'ubusazi ufite wita urukundo. Nawe ukuramo nkaho utwishisha essence. Mubakugirira nabi Yesu ntarimo uyu munsi umuha umwanya. Mubaguhemukira Yesu ntarimo uyu munsi umwemere. Mubakuvuga nabi Yesu ntarimo kandi aho namukundiye ni umugabo mwiza nta wamuduteranyaho. Nta muntu wamuduteranyaho. Umuntu arazinduka akaguteranya, umuntu atega igare akaguteranya, umuntu atega moto akaguteranya, yewe umuntu atega n'indege akajya kwa mwene wanyu akaguteranya. Ariko amahirwe twagize Imana yatuye kure, ntacyo watega ngo ujye kuyiduteranyaho. Femi one, Boni Bamba kwa Instagram nikichekizo mapaja. Okoko na kitambi utawezana. Tawezana. Nikikupe. Tawezana man. Tawezana. Ubundi si yo ndwara ubwo yajite kuko yaheze yagumye mu mahanga. Iyiheze. Korokoro. Iratesha n'umutwe. Ndabuza abantu kwigendera kujya kwidudubira. Aba we. Urabona ko kwinzara tuzayikizwa. None se bade wagiye kwa Ntuza kandi arumbwiye harya. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Atita subwa mbere mbabonye nsanzwe mbazi ariko navuze nikatwiterere story ubundi dushimisha abanyarwanda ndabeshya Sky 2 Ntago beshya musirikare. Wallahi. Mbaza ngo wabagaye man. Wabagaye na bagin. Yumbajije ngo bundi unkumbu yugomba kumbaza ati wabagaye Sky 2. Mbabari ubimbaze ndagusubiza. Wabagaye Sky 2 na bagino papa wanje. Likey. Nushaka gupfa kubona ubwiza bw'iniga nta mafaranga. Ubwiza bw'iniga zikariye kofi. Gendeye ku bwiza za tipe bari hano muri Kigali man. Yewe umva uhura n'umutipe ugavuga ati cyakora. Ukubiryo ushobora no guhindukira ariko icyambere turi hamwe kofi. Kandi tugira isanze naye ari muri tuseka.